praise the Lord, a blessed evening, HBBC family. Praise God for this evening, Absat, that we can join together to praise and to glorify our God. Amen. Muna ti amin kahit kung kablaawan ti itending Patriarcha, our beloved Patriarch, Pastor June. Good evening po, Pastor June. And also to our senior pastor, Pastor Pruvi. Good evening po, Pastor Pruvi. Sa ating mga assistant pastor, Pastor Dennis in HBBC Claveria, Pastor Ver in HBBC Pasukin. Magandang gabi po, pastors. And also sa lahat po ng ating mga preachers and coordinators, to all of our outreaches, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Thank you so much po, Pastor Pruvi, for the privilege to stand behind this pulpit to lead our congregational singing. Amen. Let's start our service this evening, Absat. Dawating at tumagterte amin, Absat, and let us sing praises unto the Lord. Our first song, Come Unto Me. Amen. Come unto me. First verse now. Hear the blessed Savior calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I, O Lord, your bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. Come, my yoke is easy and my burden's light. Second verse. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Though unholy feelings is struggle in your breast, bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. Come, my yoke is easy and my burden's light. Third verse. Stumbling on the mountains, dark within and shame, stumbling toward the pit of hell's consuming flame. By the powers of sin, deluded and oppressed, hear the tender shepherd, come to me and rest. Come unto me, I will give you rest. Amen. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. Come, my yoke is easy and my burden's light. Last verse. Have you by temptation often conquered me? Has the sense of weakness brought distress within? Christ will sanctify you if you claim His best. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. Come, my yoke is easy and my burden's light. Amen. Kumamang tayo ti amo, Absat. Amen. Gapuna tasuna mismo't nangayab kanya tayo. Amen. Ngarod ka, Absat, intay ngarod agsada ka nagkitak-takyag na, Absat. Amen. Our next song, Leaning on the Everlasting Arms. Amen. Ready? What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning,
so near, leaning on the everlasting, amen. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Sumaro kanta hindi kabsat, nabayag nga antikinan kanta hindi kabsat, amen. He will carry you, amen. He will carry you, praise God. First verse, ready. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm so dark, God cannot calm it. There is no sorrow so deep, He cannot soothe it. Chorus. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. Amen. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, come unto me. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Let's sing it one more time. There is no problem too big, God cannot solve it. Amen, right? There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm so dark, God cannot calm it. There is no sorrow so deep, He cannot soothe it. Chorus. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. I know, my brethren. I know, my brethren, that He will carry you. Amen. Amo tayo nga ti Apo sa puyotin na tayo kabsat. Agtakder tayo nga rod kadagiti karkari na kabsat. Amen. Let's sing the song Agtakderak ti kari ni Kristo. Amen. Standing on the promises of God. Ready? Agtakderak kari ni Kristo kanya, itiyak na nayon ni daydayaw ko. Gloria jay kangatwan ti ikan kanta, agtakderak iti karina. Agtakderak ti kari ni Kristo kanya. Agtakderak ti kari na kanya. Second verse. Agtakderak kari ni Kristo kanya, uray umay ti bagyo dia kagdanak, kaputi sao ti Diyos ang balay giyak. Agtakderak iti kari na koro. Agtakderak ti kari ni Kristo kanya. Agtakderak ti kari na kanya. Third verse. Agtakderak kari ni Kristo kanya.
remain standing please for a Bible reading and opening prayer to be led us by Brother Ryan Kakal from HBBC Lawag. Board nga namin po amin, Pastor June. Good evening po, Pastor Puvi. Good evening, HBBC family. Alam din nga rin, iti Biblia tayo, lukibun tayo iti libro ni Isaias. Isaiah chapter 55, verses 6 to 9. Isaiah chapter 55, verses 6 to 9. Masarakan iti page 839 kadigiti 5 Bibles tayo kakabsat. Verse 6, sa kakabsat, aging gana iti verse 9, sa pulen yu iti apo, itata masarakan pa'y, umawag kayo kenkwana, ipatasideg pa'y, ti managdakdakes, pay bayaan na kumatidalan na, ken ti tao asaan analinteg, dagiti panpanunot na, ket agsubli kuma iti apo, ket isu kaasyan nanto, ken iti Diyos tayo, taiso mamakawan iti nawadwad. Verse 8, kadagiti panpanunot ko, saan yu apan panunot, ket dagiti daldalan yu, saan damet adaldalan ko kuna iti apo. Verse 9, takas kadagiti langlangit, nangat-ngatu da, ngem iti daga, kasta dagiti daldalan ko, nangat-ngatu da, ngem kadagiti daldalan nyo. Ken dagiti panpanunot ko, ngem kadagiti panpanunot yo. Nawatik kakabsat, ngay tumad tayo dagiti ulo tayo, ikidem tayo dagiti mata tayo, itay ipananglukat akararag. Naindakla na Diyos amami nga nainlangitan, iruk mi ken kaamay tinapalaus a panagyaman mi. Kada ito yung isang sangayan apo nga gundaway, nga inted mo, tapnon kada ito yung rabi umay mi piruken apo kendenggen dagiti pagayatam, kadigiti bibiyag mi awan sa bali nga tarigagay mi apo. No saan apo nga makadwada ka, kada ito yung apo nga kagimungan mi. Isu nga iti puso ken iti panunot mi, pangaasim apo tatulungan na kami, nga maaddan kami apo Diyos, DJ nalawag kenadalus nga tarigagay, nga mga amupay ken ka, babaen apo kadagiti sasaom nga naisagana. Ngayon kami apo nga magagan, babaen apo iti pastor mi, ngayon kainsaad nga mangidaulo, kadayto nga serbisyo mi kastamuten apo, iti na espiritualan nga bibiyag mi. Sapay ka di apo, daytang rabi agtignay ka, agtrabaho ka, makisarita ka, iti na isang sangayan nga wagas, iti tumunggal maysa, kada kami agyaman kami apo, kada iti kanito, kan gundaway, pribiliyo apo Diyos, nga kaumay kami, iti saklot, iti trono, iti parabor mo, ket maidanon mi, halang nga digiti pagyaman mi, no diket di apo Diyos, ibuksilan mi, dagiti nilaon apo, dagiti puspuso mi, dagiti tartarigagay, ken ararapaap mi, uray pay apo, kadigiti amin apagkaskasapulan mi, karamanen, kadigiti sangsangun mi, nga karit iti panagbiag. Pangaasim apo tadenggem, digiti ngon-unoy mi, denggem apo, digiti nga karkararag mi. Italek ko nga rutken ka ama, iti kabuklan, iti serbisyo mi, dawatik apo iti balaygi, nga item tumunggal maysa kada kami. Amin nga rod digitoy, kararag ken dawat ko, itinaga ni apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Nagtukaw tayo amin nga alsad. Okay. Naimbaga rabi namin. Apos agpanateng pa iti sound, iti mic. Oo. Nga itong jihay na. Sige, maki-communicate kay Jed of no instruction, dahil di pumayan.
Alright, kadagiti amin nga lugar, places and destinations ti tattao. Awan ti nang runa nga nakaitunan. Dagiti mata ti Apo no di iti church. Kasi adtoy nga may kararag dagiti anak na. Amen ba kakabsat? Okay? That gives you two things. One, mariknayo ko mati presensya ti Apo kadagiti ayan tayo nga sanctuaries kan outreaches ita. May ikadwa, ket makita tayo kakabsat nga ti Apo dumngeg kadagiti karkararag. Amen? Okay, so naragsakay mo lang itang arabi. Nakaready kayo nga kararagan? Alright, so we'll go directly to our prayer time. Mga latengar ti partner tayo, I expect na dagitay mentay di bakara, behave kayo dita, dagiti ushers, awan ti agmumulang lang, ay kakabsat, amen? Tumulong kayo, basit nga magurnos, ay hanggang sipsipot lang, ay kakabsat dita bakara, amen? Okay, at dat diti lawag ita, dito yak nag-preach, kalpasan na, ag-meeting kamto. Pagsasaritaan mi, DJ event on October 13. Na angayon mi ti maysa nga dakkel a venue, we expect to have about 100-150 people to come and we'll have the Word of God preached ng runa ti Ebanghelyo iti Apo. Amen? Okay, so let's go to God in prayer nga rudon kakabsat. Ayan. Okay, so may flash yan ti screen, nagiti prayer request tayo. Go ahead.
Nagpayapay kayo. Okay. Well, duwang big events ti paspasungadan tayo. HBBC. Umuna, the family camp to no December. At last week, 2 weeks ago, nagsarita kam lang kadete guest speaker tayo ni Pastor Freddy De Vega. Kat excited isuna nga agsagsagana para kadete family camp tayo to no December. So, sagana kay met, prepare yourselves financially ta the registration fee na. Prepare yourselves as far as your schedules are concerned. No, damay sang ialaan nyo ti leave itang atawen kakabsat. Kadagiti trabaho, deti family camp iti dapat. I don't want you to miss the fellowship, most especially the preaching of the Word of God. Okay? Iso nga sapay kumata agaten kadeti family camp. Amin tayo dapat. Amen? Okay, so I would be happy as pastor to know that all of you who are working people would really sacrifice to take a leave. Hamo ta sacrifice ti ag-leave at ano kalaga nga ada leave mo ti makatawan, paid mo tlat tano ka dijay. Ayan, paid ka na, blessed ka pa sa preaching at fellowship. Amen ba? So that's December 23 hanggang 26. Okay? We'll start on Monday night of 23. Kaya't nga sa when, ijay tayton nga 24 ti rabi. Ayan. Amen? When, imbes nga agluto kay ti spaghetti, hotdog, barbecue, kadigijay balbalayo ti 24, pag-registration fee yung lang nan. Amen? Okay. So December 23 to 26. Ti sumaruno kakabsat nga big event tayo, palubos iti apo kat detoy reunion. Okay? Palubos iti apo kakabsat, it will be on June 2025. Tentative kakabsat is June 9 to 12. Okay? June 9 to 12. Dito di tentative date na. It could be earlier, June 2, aging ganat 6. Ket digide kakabsat tayo DJ Australia ket talagang paspasangasangan dan. Ket aglive da kano kakabsat agawid danto. Amen. So we are going to accommodate and fellowship with them. Ayan. So adayumot pa ide da kakabsat ngam iyan announce kon tapnon awan kumat sabali nga excuse tayo nga ay ingka magbakasyon ngamin ingkam di kastoy awang kasdaan. Dapat amin tayo, family camp, kan family conference dito kakabsat. So dapat amin tayo ket agaten iti daytoy. Amen? Okay. Ket kayat kumet nga i-announce kada kayo, dagitoy dadto mga pag-speak kakabsat ken dagiti pastors tayo. Ta malaksid kadagiti ikarkararag tayo nga members nga makasapol ti healing, makasapol ti safe travel, makasapol ti provision ken wisdom. Ti maysa nga ikarkararag tayo ket dagiti adipon na. So thank God in tunno October 5, that is Sabado, ket agi-speak to kadayjay Teachers Day iti Vintar. So, affair day jay iti local government unit nga tipunan na digiti amin nga teachers, tintero abintar. Almost 400 teachers. Amen? When? God pray for me, I'm going to speak. Amen? Tuno Sabado, adako mapay pag-speakak nga may isang kooperatiba, Claveria. Ngam gapot agpamanila akto no Friday night kakabsat, iso nga in request ko nga ni Pastor Dennis ti mangi-represent kanyak. So ikararag yun ni Pastor Dennis, taaramatan ti apo kanikan ti apo isuna ti wisdom. Amen? As you all know, every time nga dadigito nga pag-speak ti prospect ti latag at adu akararwa ti maisalakan. Imagine deta 1 hour nga gasot ti agdinggag, i-compare mo DJ manung aldaw nga ingkag dornaking, alaman?
Ngayon kat balbalay da ka, di kita nga tattao, may saam kakabsat, di kat all in one kakabsat. Iso nga, I want you to pray that this is just like knocking on the doors of hundreds of people, ngam captured audience in one venue. So pray for us as we preach the word of God. Amen? Okay, so that is October 5. Tunumat October 6 ti Malem, that is Sunday, kat maangay ti Teachers Teachers Sunday, ijay Vintar. At Teachers Sunday tayo ti bigat. Sino ka dakay ti ada teacher na, itayag naman ti ima na. Kada kita sanctuary, itayag ti ima yaw. Ada teacher na, awon teacher yaw? Awan. Awon teacher yaw? Tayag yaw, da mestra gan mestra. Dagiti agbas-basa. Oh, tayag na ima dagiti agbas-basa. Okay. Ayan. Sino kada kayo mat iti mangisursuro? Teacher kayo. When? Sino kada kayo iti manursuron? Awan. Estudyante. Tayag na ima dagiti estudyante. O estudyakas. Awan. Okay, October 6, the Teacher Sunday yo. So ayusin tayo dito nga programa, tapnon iti kasta, kat may cater tayo. Dagito'y teachers nga awis tayo nga umay. Tuno Domingo kakabsat, kat maitudton dagitay invitation tayo ayan. Okay? Tapnon ibunong yung kadigiti mestrayo. Yan. Alright? Tapos, into no October 13. October 13 kakabsat, kat isuntumat ti evangelistic service dito'y lawag. Diyak kayam na kita nyo man, ikabil ko ti picture. Yan ta, group chat ti lawag. Ipos yung man DJ kwa, DJ, anak nagan nan, DJ Benyu. Okay? Praise God, kakabsat. 4,000 pesos iti renta DJ Benyu. Oh. No dakay, no kunayo, siyak timang sagutin, pastor no kunam, kaya't nangasawan, dakkel ti partemon kadayjay event. Digidi pa nakaisalakan ti kararwa kakabsat, dakkel impact ayan. Okay? Kat agpamakanta ito, siguro ti pamakanta yung katkuhan, ipaktay latan ayan. Hanga deti mapanagtakalan na, bayan ko na, di jayan. Latan, kano, manong ata, 200 pesos ko namlatan ayan. Aging ga 300, ti may sa apat. Kantay mo ti na imo, deta na kakabsat. O, kitaan nyo? Dita asidag ti kamalig ti ayan na deta. Kamalig ba ijay? One. Oh, Gian's Event Place. Oh, kita nyo kakabsat, adu pagparkingan na, sango likod, bakrang, pati top view, kakabsat. Ayan. Oo. So we're very excited. So nga, deta Friends Sunday, gayam, Friends and Loved Ones Sunday. Oh, sino ka kayo the friends na? Tilawat, tinuktukuya kang, loved ones, ada loved ones yaw. Ama mo, da kayo mula, di kita kabagyan yaw. Baka di da kayo amok kabagyan yaw. Di kita friends yaw, gayam yung matlang putput no. Okay, so awisin tayo ida. Tigol tayo 150, amen? Kaya tayo, amen? When, awisin tayo aming kakawsat, 150 tigol tayo nga umay. Pakanan tayo, so no 200, times 150, 30,000. Iso nga mapan nga 35,000, tigastusan tayo. Kakawsat, anabale, ayan. Amen. Kasi no, ag birthday ka, gastos ka ka kadakkel, pagpakanam la tao, agriri ng tupay. Napgad ka da, natamnay ti ibagada, dito ikata, evangelism. No kaya tayo ti aggastos para ti kasar tayo, para ti birthday tayo. Ape kiti nga diti aggastos para ti apo. Kan DJ tarigagay na nga maisalakan dagiti ado a kararwan. Di kita awisan tayo, di kita mamanager ti kumpanya to. Awisan ni manager mo, JP. Conrad, awisan. Amin empleyado ta, Robinson, awisan nyo amin. Amen. When, awisan tayo, di kita gagayim tayo. Amen. Okay, so pray for that. So nga damdama ag-commitment tayo. Ngam, no dakay nga buy-buyag, lalo ka dakay nga data abroad, kat nang nangruna nga iso, deta mo tidakil nga pakipaspasitan nyo. Deta partnership, kadagitay projects kan events tayo dito Pilipinas. If the Lord had touched your heart, just send us a message and we will take note of that. Okay?
Yeah, we will acknowledge it as soon nga maawat mi dito nga mensahe yo. Amen. So we'll spend around 35. So dito na eh. Okay? Tapos di October 12, Sabado, ag-speak at di Sarat National High School. Agasan nyo, di kita? Teko na akong kakabsat. No inka balay-balayin, di kita kakabsat. Baka di na ka pa'y pastrakan. Baka adun to pa'y nga rasunda. Deto'y kakabsat at dadadyayan. No kumaikan, narigriga jay saggay sa nga kumulam, ngam DJ daklis kakabsat. No daklisan ko namon, ang jibikan, naspakkan, naalam aminin, pati di kita, DJ tasting rain, pagi, maala na amin na pagit tang kakabsat. Amen. Kasjay. Isungakan la daklis deto eh. Hanga baniit, ti baniit saggay sa, ti daklis, volume nga ikan. Isong I want you to pray for that. Amen. Pray for me. Partners kayo amin. Tikar-kararag. Amen. Okay. Dadapay ti daddo mga prayer request tayo. Brad Walter Manzanillo, Steve Neck, Maricel Pam, viewer tayo di Batak. Tikabsat na, makapasa ti medical exam. Tapos ni Sister Christy, kararag tayo nila kay na, check up to nubigat, pulmonary embolism. Okay? We'll be praying for that. Naragsakay mo lang itang Arabi eh. Excited da kakabsat, ado digiti prospect tayo. Kablawan tayo man digiti agkasangay. Idi Monday ni Ma'am Erlinda Tangonan, Charity Gaspar of Claveria. Idi Kalman, Raivy Tungpalan, Ken Jonald Tungpalan. Kita man no dadatak. Dakay kamen. Di camera Brana to daduma ka da kayo. Anyol ulitin de dato maminsan. No prayer time kakabsat kat agkararag kayo. Dake nga napay bayag ga miyembro at sapol kay di ka partner yun ko. Aya, kitkitang kay intapiti si Taiwan. Okay? Tapos Angelo Martinez, idi Kalman. Pakita man ni Angelo. Ayan. Manutaw mo Angelo. Ganat. Ay, yung kamay mo na lang, daliri mo. 20, ilan? 18, ganon. Okay? 22. Ayan, 22. Equals 44. Okay. Sige. Tapos itagat birthday ni Sister Jessa J. Bacara. Jessa Aboy. Ada ka man lang ta, Jessa? Tuwagder ka man? Tuwagder ka, Jessa? Asan ka? Jessa, napansay Miss Bo. Okay? Ay dadjay, ligot. Agkantada. Okay, sige. Very good. Sige, so happy birthday kada kayo amin. Alright? Agkararag tayo apo Diyos. Agyamang kam kadigiti mapasangasangan nga big events me as a church family. Kandigiti pag-speakan mi put no apo. Numay-samaysan mi nga balay-balayan. Agat ado nga oras ti involved na. Deto yun apo gat namnaminsanan. Iso ngay kararag ko nga aramatan na kami. Digiti nga pag-speak kami, Lord. I also pray, digiti birthday celebrant, that you would bless them, use their life, sapay kumaapo, agpatpatuloy da nga na faithful king ka, committed ti ministry, ken nabunga, ti pa nagserbikan ka apo. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, welcome. Nagidagbuybuyat abroad ni Ma'am Madeline. Good evening, Ma'am Madeline. Sister Christy, Tita Sydney. J. Italy, Tita Ditas, kan Tita Herminio. Rachel Erardo, Tita Las Vegas. Nagidagbuybuyang nga taga Sambales, taga Isabela, taga Ballesteros, Quirino Province, Ilagan, Isabela, Rayuray, Batak, Naimbag, Karabi iyo, amin. Okay? Digitay taga-Batak. No, dake nga taga-Batak agbuy-buya. Adamaangay nga Bible study tayo. Tunubigat ti Rabi. Ijay balay da Sir Bobby. So agawis kay kadigiti kagayim yo. Kat ag-Bible study tayo to ijay. Okay? Karkararag da kagabsat madibagbagi. Anak ko ag-preach na ta madibagbagi karudan. At na ikaw ak deti sangput mi, agpanatan ka nagwikmutan, iso nga, dispensaran nyo, no hanak makialamano kada kayo, ginisem tayo latan, amen. Tabaka maakarang kayo.
Iti siguro tiyempo na ikawa akon kakabsat. So pray for good health. I hope to be fully recovered to no bigatan by the grace of God. Perme kakabsat nga panatan kan uyag kan gurigor. Aya, ngam medyo awam mo't basitan ngam. Teko na kon, basta lakat kaya tayo tiyak-takder nga agpreach kakabsat. Amen. Agpreach tayo lata. Amen. At kayong bisita tayo dito ni Jeffrey Alan. Tuwag ka man, Jeffrey? Anak mo, sister? Okay. Tagadjay lagi. Sana palagi ka nang mag-attend. Ha? Ni Harold de la Cruz, taga Bintar. Oh. Ano, tingito? Member tayo sa amin, tingito yan. Ada, bisita no ko na. Hauray pa Oh, thank you for coming. At dada taga Bintar kan sarat dito Tuwag der kay mga taga Bintar kan sarat. First time da kanu ngamin tilawag. Okay. Very good. First time yung agpaisod toy? Okay. Dilpatan yung tungaro tatayl sa. Kas de kanu first time na ngamin dilpatan dano ka tatayl. So aya. Dikite dadje pasukin na imbag garabi iyo kakabsat kablaawang kay dita. Very good. De bakara, de ayantimen ke deta ayantimen na imbagara. Opo, behave na kano talaga. Okay, digit ladies. Ladies, ayun no. Okay, Claveria na imbagara iyo, Claveria. Very good. Okay, sige. Sino pa iti adating ako tayo? Naka-zoom itata. Tingras. Tingras. Ayun. I'm glad magaling na si Brad Sane at saka si Sister Liberty. We prayed for you mga kapatid. Okay, tapos Batak Paway. Batak Paway. Ayun sila. Amen. Okay, nice to see you all. Tapos the members tayo ti other sanctuaries nga dadjay. Ayan. Okay, Lasam. Lasam. Okay. Si Bibiyag kayo pa dita. Amen. The Australia. Anda nga nakapagmaymay sa itangam at the Dexcan family na kan ni Aldrich EJ. Mission House, di pamilya ni Brad Michael. Congratulations tayo kakabsat ni Brad Michael kan Glyza ta at dan ni Baby Caleb. Okay. Kan kastamot ni pamilya ni Nelson nga dada Ijay, Balayda, Ijay. Awan mangi drive ngamin. Napan ni Nelson, awan ni Nelson. Nakaturog ni Shiloh. Oo. Alright. Can ni Hope mayat iti panganan. Okay. From Canada, Sister Risa and Sister Raquel, good evening kadagay. Ay, good morning pala. Good morning pala sa Canada. Okay. Nakita pa itay ni Giovanni kan ni Bernadette. Andun sila kanina. And, ano tagan na ni Vana. Vana. Okay, ayan. Amen. Okay. Tapos ni Brother Sam. Bakasyon sa ni Brother Sam ti mabiita. Brad, kumusta ka dita? Hawaii, Brad? Okay. Ni Joman, nakita kam itatay kat ikarkararagyo. Kat he has to go through a series of radiation ni nanang nanay. Bagarabi iyo nana. Ti apot mangtulong kada kayo. Ikarkararag tayo. Oo. Is-stressan sa ngamin ni Joan. Anak ka is-stressan ni Joan. Joman. Is-stressan ko na kin ni Joan itay. Okay? Ayan. Sister Louie. Kan kastapay kin ni Christine. Ijay Ilocos Sur. Christine, apuram ti agibunong trucks dita. Kan nag-soul winning. Tabarbarang makarugitay dita Ilocos Sur ti mabiitan. Amen? Okay. Tumagderte amin. Let's sing our welcome song tonight. Mga kapatid, go ahead, Edward. Amen. Thank you so much po, Pastor. Tumagdari amin kakabsat. Amen. Naragsak ita nga di maray ka, hintay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, di dawat kutapo, para burnakin ka, ken mariknam kuma, di ayat di ama, ken kagpangadwa, ken kagmaglaw, ipungkawot amen, makipagkararag, di sagot di apo, ketal nagkararwa, ipek sa tayo nga rod, agyaman ka mapulit. Sige
ita nga di maray ka, intay managdayaw, ken ni Hesu Kristo, di dawat kut apo, para pagnakin ka, ken marimnam kuma, di ayat di ama, an kagpangadwa, in kag mablaaw, ipukaw mo't amen, makipagkararag, isagot di apo, ketal ngat kararwa, ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapo, ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapo, ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapo. May sa testimony from one of our new members in Australia Outreach, Brother Aldrich Tambua. Brother Aldrich, go ahead. To our beloved Patriarch Pastor June, to our senior pastor, Pastor Pruvi, sa lahat ng bumubuo ng Hosanna Bible Baptist Church, at sa lahat ng nanonood ngayon, a blessed evening to all of you. My name is Brother Aldrich Tambua from HBBC Australia Outreach. I got to know God when I was in my primary school. My parents used to bring me to a church kung saan nalaman ko po na may Diyos. I was in high school noong dinala kami ng aming ama sa isang Bible Baptist Church, kung saan ay nakita ko siyang nagsuko ng kanyang buhay sa ministry. I was the other way around, mga kapatid. Rakista po ako noon. Mahaba ang buhok at madaming masasamang bisyo. Years went by na naging makamundo po ang aking pamumuhay. Nakapagtapos ako ng college, nakapagtrabaho, at nakapag-asawa ng napakagandang babae. Yun ay si Sis Irma. At kami ay nagkaanak. Despite all the positive things that had happened in our lives, I felt that something was missing. Wala po yung peace of mind at contentment sa aming mag-asawa. 2019, when my father passed away, in that same moment, ako ay nagkaroon ng interest about spiritual life. It was like God showed me my dad's life through flashbacks, mga kapatid, na parang film na nakaplay mula pagkabata niya hanggang sa huling hantungan niya. I was puzzled and began to understand kung ano yung mga ginagawa niya noon. I realized that he was not investing in material things, but instead in heavenly treasures. Nakarating ako ng Australia na dala-dala ko po ang kanyang legacy. Yung mga life verses niya na nakaukit sa Bible stand niya po bago siya pumanaw, ang nakasulat doon ay, "Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." And that was 1 Thessalonians 5 verses 16 to 18, mga kapatid. Ang mga verses na ito kasama ang Matthew 6:33 ang nagtulak sa akin na magpasalamat at tuklasin pa ang aking pananampalataya. Dahil mag-isa at hindi pa po ako saved noon, mas naging prone po ako sa mga tukso dito. Hanggang sa isang araw, pinag-pray ko po na sana'y bigyan ako ng Panginoon ng panibagong environment para mabago ang buhay ko. A week after, out of the blue, mga kapatid, Brother Nielsen invited me to this church, Hosanna Bible Baptist Church. And one time after Pastor Pruvi preached and shared the gospel of salvation, I genuinely accepted Jesus Christ as my Lord and Savior and got truly saved. Dito ako unti-unting binago ng Panginoon. Pastor Pruvi once said, in order to follow Jesus, we must take off the old things and put on the new ones. Just like the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga kapatid. Agad-agad po akong nagpagupit. The places that I used to go, the clothes that I used to wear, the songs that I used to sing, and all the bad things that I used to do, I do them no more. Dati ako yung gitarista sa inuman tuwing okasyon, mga kapatid. Ngayon ako na yung nagli-lead ng prayer tuwing may handaan. Hindi na alak at sigarilyo ang dinadampot ko tuwing may pagsubok sa buhay ko.
kundi ballpen, notebook at Bible na mga kapatid ang aking hawak-hawak. Noon puro demand at request lang ang pinapanalangin ko. Ngayon kasama na sa prayer ko. What shall I render unto you, Lord, for all your benefits towards me? Totoo nga po ang sabi ng kanta, God's Word changes lives. Hindi rin po naging madali para sa akin ang pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Naligtas nga ako, nabago, naging disobedient naman po ako sa plano ng Panginoon. Sa madaling salita, ako ay naging carnal Christian. Nilaan ko ang oras at pera ko sa pagpapaganda ng sasakyan ko noon. Until such time na aksidente ako. Nawala lahat ng pinagpaguran ko. At that time, I prayed and asked the Lord why. And because I am His child, He gave me an answer right away. Chastening, mga kapatid, because God loveth whom He corrected. Mula noon, I learned how to be patient and obedient to the Word of God. I made time to attend prayer meetings regularly and involve myself in the choir ministry, rendering and editing special numbers. I also make sure that I give my tithes regularly and even give my first fruits to the Lord. Through the guidance and training of our senior pastor, I began reaching out to my family and friends, sharing the gospel and doing discipleships. And by the grace of God, I was able to usher some of my family and 2 of my friends closer to God. They got saved and even got baptized by our pastor. By the grace of God, sama-sama po kaming naglilingkod sa Panginoon kasama ang mga iba pang brethren dito sa Australia. At kahit madami mang pagsubok at hamon ang dumaan sa aming buhay, 2 sa mga preaching ni Pastor Pruvi ang hindi ko nakakalimutan, mga kapatid, na if we have the whole armor of God, we have the right attitudes toward life's challenges. I am grateful to God for my biological family, my parents, for I got to know God because of them. And I thank God for giving me the perfect wife, for I am not whole without her. I thank the Lord for I now have a heavenly family, and I will surely go to heaven. And I thank God for giving us a church family, the Hosanna Bible Baptist Church. Because of this family, I learned how to pray and commit my time, talents, and treasures for the glory of God. Once again, thank you po Pastor Pruvi and HBBC family for the opportunity to share my testimony. Please continue to pray for us. Maraming salamat po. To God be all the glory and honor. Praise the Lord. What a powerful testimony, Brother Aldrich. Thank you. I want that to be replayed on Sunday. Pero if you could recall those pictures you had in your past, yung sinabi mong mahabang buhok, kung may mga ganon, yung may mga inuman, at send it doon sa ating AV so they could re-edit that para sa ganon maipakita natin kasi what saying, but it's a pagka nakikita namin yung pictures at talaga naman. Amen. It's amazing. It's amazing how God can change life. Let's pray. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat. Thank you that you still save lives and you still change lives. It is really true, O God, that life is a chance and full of choices. And the only way to make the most out of our chance is to choose Jesus Christ. And we thank you na sa dinami-dami ng pinagdaanan ng kapatid na ito, finally and eventually, pinili niya ang Panginoon at kasama niya ang kanyang pamilya ngayon na naglilingkod sa iyo, Panginoon. I pray that there will be more like Brother Aldrich whose lives will be changed. Lord, those people nga they are enjoying the pleasures of the world. Sapay tamarik na dati emptiness di biyag da apo. And even Christians who are living a carnal life instead of
making Christ the center of their life. They are only making Christ a minor part of their life and not the major part of their life. Mariknada kumaapo day nga emptiness. Katapnon ti kasta saraken da kaapo. Kat sikat pagbalinan da nga sentro ti biagda. We are so happy that now he has dedicated his life, even his wife Irma, to become disciple makers, to invite their friends to become a soul winner. I pray not only for them, but for all the members of Australia now. But since it is a new outreach and ministry, Lord, as I've taught them soul winning, follow-up, and discipleship, nga po, aramatem ida, kat ado dagiti mayasidagda kararwagan ka. Lord, tulungam nga ti amin nga members ti HBBC makita da. Kas jay apo ti kayat ti pastor nga mangyari dagiti outreaches ken churches apo. Nga handala nga agtugtugaw nga para dingdingeg no di ket active da nga agawis ken ag-follow up ken ag-disciple madaan that concern ken dadagsen kadagiti gagayem da ken kakabagyan da apo Dios. Give them that burden in their hearts. Bless continually the remaining part of our service tonight in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang biyaya, Panginoon, kay Brother Aldrich at ang kanyang buong family. Okay? Glad to see Lucky over there. Lucky? Okay. Siguro mapapangasawa niya ang pangalan Laka. All right. We have a first special number tonight from Men Ensemble of Bacara. I remember the day, followed by Pasukin and then the choral. Go ahead. I was burdened down with sin. No happiness was found within. I never knew the meaning of joy down in my soul. When at last I finally knelt, contentment filled my soul like I'd never felt. Heaven came down, there was glory all around when He saved my soul. I remember the day, when the Lord saved me. When the Lord saved me, all heaven came down. I was happy and free. I was happy and free. Glory filled my soul. Glory filled my soul. For I knew the Lord had made me whole. I shall never forget the day when the Lord saved me. When the Lord saved me. Now a life of peacefulness deep within my heart abides, since the day that Jesus took my sins away. And to heaven I will go, to spend the endless ages while they ever roll, praising His name for the glorious day that He saved my soul. I remember the day, when the Lord saved me. When the Lord saved me, all heaven came down. I was happy and free. I was happy and free. Glory filled my soul. Glory filled my soul. For I knew the Lord had made me whole. I shall never forget the day when the Lord saved me. When the Lord saved me. I remember the day. I remember the day when the Lord saved me. When the Lord saved me. All heaven came down. I was happy and free. I was happy and free. Glory filled my soul. Glory
forget the day when the Lord saved me. If then all you can do is just not enough, not sure things will go from here. You feel like giving up. The hope you had has left you, dreams crumbling to the ground. Then Satan whispers in your ear, where is your God now? He's there in the midst of your confusion. He's there. He sees your tears and hears your faintest prayer. When you feel you've been forsaken and life just isn't fair, don't be alarmed. Rest in His arms. The great I am is there. You gotten used to think no one wants to hear. Your faith is tried, your strength is gone. You're struggling with fear. You really need the miracle, and nothing less will do. God's still working miracles, and He'll work one for you. He's there in the midst of your confusion. He's there. He sees your tears and hears your faintest prayer. When you feel you've been forsaken and life just isn't fair, don't be alarmed. Rest in His arms. The great I am is there. He's there in the midst of your confusion. He's there. He sees your tears and hears your faintest prayer. When you feel you've been forsaken and life just isn't fair, don't be alarmed. Rest in His arms. The great I am is there. Don't be alarmed. Rest in His arms. The great I am is there. He is there.
by day. I'm walking by faith and not by sight, living for the Lord and doing what's right, knowing my sins have all been washed to the great I am. No need to worry, fear or care, for I know the Lord is always there. Let come what may, I'm on my way, I'm walking by faith. Sometimes I can see what lies before me, as I follow Him into the darkest night. But every step I take, it draws me closer, and I turn around because I found that Jesus is the light. I'm walking by faith and not by sight, living for the Lord and doing what's right, knowing my sins have all been washed by the great I am. No need to worry, fear or care, for I know the Lord is always there. Let come what may, I'm on my way, I'm walking by faith. I'm walking by faith and not by sight, living for the Lord and doing what's right, knowing my sins have all been washed by the great I am. No need to worry, fear or care, for I know the Lord is always there. Let come what may, I'm on my way, I'm walking by faith. Let come what may, I'm on my way, walking by faith. Hello, sound check. Deta. Okay. Okay na? Clear na? Right. This is really challenging. Okay. Sino kada kay ti adada challenge kan problema na itay? Tayag naman ima na. Wow. Everyone. Sino kada kay ti kaslawan challenge na? Kayang-kayam lang amin. Wow. Urayom. I heard someone say, you are either in a storm, entering in a storm, or getting out from it. Kaya nga sa when, may isa ka digitoy, iti agdama nga pasamak ti biyag mo. Mabalin nga si kaket, at dabagyo nga pagpaspasaram, when everything is troubled and trials, mabalin nga sumsumrik ka nga madama. Uno mabalin nga rumrumwar ka. But life is full of challenges. I've been praying, nuanat i-share ko itang arabi, but I believe this one thing is very important. I'm going to share with you because I see more Christians, experiencing trials and challenges in life. So I ask God for a message to address the situation. Tapno agtalina tayo nga natibker kan nabunga iti trabaho iti apo. One of the challenges of being a pastor is how you can address all people of different problems and different needs, but you only preach once to them. I pray this will be a blessing to you. Now, adati upat nga banag nga dapat mamuat nyo, may panggap ka dagiti challenges kan problema iti panagbiag. 4 important facts about life's challenges. Number 1,
they are temporary. Di kita problema yo, kan parikot nga pagdadaanan nyo ita kakabsat, temporaryo. Just like in a year, agbaliw ti season. So, no umay ti summer, sumaruno, rainy. After rainy, cold season. Kastamo ti problema kakabsat. Haan nga mataginayon, hanakasla dayjay, may isa nga country, I forgot which country, but out of 12 months, 10 months sa kakabsat nga awan rabi ina. Kasano detang kakabsat? Aya, time is not relevant. Awan makuna nga 6 o'clock p.m. kan 6 o'clock a.m. atag nanayon met nga agin init. Di ba? Kasano di jayang kakabsat? 10 months nga agin init. Tapos 2 months nga awan init. Puro rabi. Ayan. So awan makuna nga AM idayan. Puro eveningan kakabsat. Nagrigat nga tan. Sino kada kay ti mayat ti agbiag ti kasjay? Ha? Hawanan na kakabsat. Alas 10 ti rabi, ingkat kaslamot pela alas 8 ti bigat. Kasano detan, agbat-matuon pelang tirik na na. Ayan. Kanyak by the grace of God, kung nadigitay taga-Australia kat pastor, ang kanarigatan nga agad just kung nada ata, 2 hours earlier dagang Pilipinas. So, kala ko madeto, 7:30, 9:30, datrabiin. Kunak, haan kunak. Kasi, kala ko ma, jay 6:30 ijay, nasipngutan, di ba? 4:30 pelad toy. So, idisimbang putkam jay Sydney, kasi ti Apo, hanak narigatan nga agad just apay kakabsat, because my body is not dictated by the clock. My body is dictated by day and night. God, thank God for that. Iso nga ijayan, no sumipngutan ti alas 6 kakabsat, kat agalasot so ti rabi, makaturturog jenik na akon. Numampay ditoy, alas 6 uno alas 4 pelang itimalam. So, you know, I was able to adjust. But what I'm referring to is, nagrigatan kakabsat, DJ lugar nga kunak, 10 months, puro init. 2 months, puro rabi. Kakabsat, alang nga tano, 1 year, puro problema. Wano 10 months, puro problema. 2 months, puro blessing. Kaya yun di jay. Di pagsayaatan na, ti problema, temporary laeng kakabsat. No, at the summer, nagbara. Umaitot pa nagtutudo. Ayan. O, nagtutudo. Apo, umay man pa nagsasakitan. Flu. Agpapanatang man ti taon. Agsusuyot man ti taon. Di ba? Malpas ti tutudo, lamlam-ek kakabsat, November kan December. Di ba? Change of season. Dapat ma-realize yo, ngano, da parikot mo ita kakabsat, that is just a season of your life. Kung namno kwa, ala, tiyempo na lang deto yung problema. Kalpasan deto, ket sumirna at tutiinit. At the expiration ti problem, kasano no ti problema nag-expire? Di ba? Tamakan, at the expiration na. Data load, at the expiration na. Data internet mo, no load mo, data at the expiration na. Impact at the expiration na. Kato ti problema nag-expire. Paborito na ka, gusto na ka di problema, di nakakaya na panawan na yun. Ang nakaya ti ag-expire. Na in love king ka di problema. Feel at home di problema. Listen to me, if you're a child of God, you have to put in mind that problems are only temporary. Kat pastor, manungatawin na nagpro-problema akbalata, urayam, malpasto ta problema. Kano? Tono adda ka jay lungon. Una na jay 2 Corinthians 4:17, for our light affliction, which is but for a moment. Nagitoy nga sagsagabaan tayo, apag kanito, temporaryot kayat na nga sa wundeta, for worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So, no permi nga ma-discourage kan, ma-down kan, maupay kan, gapu ka digiti problema, deto'y tilaglagipem, aglabas.
haan nga naud king ka ti problema aglabas. Amen. Tunukwan sa balintuman na problema at umayen kakabsat. Aya, aglabas ang ti problema. Ay, J. Norway, 6 months kan 6 night. 6 months gayam. Nakita yung pa kakabsat. Thank you for that information. Okay. So, detat umuna nga, kaya na nga sawan, hang kamaawan ng tinamnama. No, daka ti katingaan. Dagiti rigrigat. Sino kada kayo ti adati katingaan ti rigrigat? Rigrigat mudlatan. Digito'y temporaryo lang kakabsat. So nga tayo nga amayin karitsen tayo, digiti asawa tayo. And karitsen, digiti anak tayo. Ngamhantay dapat maupupay. Amen. Number 2, may kadwa nga dapat maamuan nyo ti problem. Not only they are temporary, but second, they are under God's control. And He has a purpose. Paunay dahitan nga kabsat. Aya, natalgad ka, no amum nga ti Apo, kat tengel na, kontrolado na, dagiti paspasamak kakabsat. Awang pagbutngam. Aya, kasla kumano umay ti terorista, no amu tayo nga kayang-kaya kakabsat, iti armed forces tayo, natalgad tayo. Kita nyo, digigikan di Israel. Awang kas di Pilipinas, dito pagsarapa, dati kwa. Ti missile, anat naga na di Giant JP? Dito pang sabat dat missile. Pang-intercept dati missile. No agi purwak ni Syria, uno ni Egypt, no agi patayab, di kita kapangibang da, ti missile tapno dadaul na idagagabsat, at da pang-intercept da nga equipment. Nga deto'y kakabsat kat kwa, deto'y anatagan ng, adda iti, ano pangawag mo nga nagrigat kit din kakabsat aya. Basta di dyan na, maawatan yun kahit ko sa unan. Hanag, disuta missile ata, ijepela tangatang, sarapaan ng ka. Iron Dome, yun, kasla, the dome na kakabsat. Na umay ta missile, ma-detect dejeng equipmentan, patayabon na ti missile nan kakabsat, intercepon nan, ijepela tangatang, mapabutakan tapno handaman ano. Kastamot ti Apo kada tayo kakabsat. God is in control, no feeling mo kat kasla dete, siksika lang ti mangi solusolbar ta problemam saan? Kadwam ti Apo. No ti feeling mo, kasla sikalaan kat te, hammo kabailan. Hammo kabailan, ngam ti Apo kaya na. God is in control. Ibagam ta kaabay mo, God is in control. Ada Iron Dome na, amen. Saan la di jay kakabsat, ti Apo at the purpose na. So, di jay ti talaga nga dapat kakabsat kasi laglagi po nyo, God even uses trial to accomplish His purpose in our lives. Maunay kan? Day taman kakabsat itanim yu ta panunot yu. Nga usaran gayam ti Apo, uray panupok, uray problema, tapno ma-accomplish na DJ kayat na nga mangyari. Kaya na nga sawan, DJ problema, parte na kakabsat, DJ plano ti Apo, nga ma-accomplish iji biyag mo. The example tayo ditakat ni Joseph iji Bible. Inlako dagiti kakabsat na he was sold. Diba? Nalaka nga ro, di dyan no sikat at dyan nga sitwasyon. Kadigito nga panyempo kakabsat, nagadot makikita tayo ta Facebook nga may popost pang laban laeng, dagiti pakasaksak tam tipadam nga tao. Diba? Idi kat awan lakas ta. Tila pagkamkamangan ni Joseph kat ti Apo. Itata. Tiltila da nga mabasbasam. Isudag imbes nga papigsaan da ka, lumala di emotion mo, di ba? So he was sold by his brethren. Idi na ipan di Egyptian, inlako da. Ginatang ni Potiphar. So he became a slave. Agasam di jay kakabsat? He became a slave. Idi kwan kakabsat, anat na pasama kan. Tinukso ni Mrs. Potiphar. At nagwapo ka ni Joseph ka.
Kasla kan Richard. Paunay ta isem ni Richard din. Uri lang nga nagpungay di matana kakabsat. Ha? Wan. Paunay kan. Nagwapo ni Joseph. Sinulisog kakabsat. So he was sent to prison. Agasan? DJ Korte kakabsat. Hananay kalintagan. Uray ibagana. Saan kastoy? Baliktad at paburanda DJ Egyptian. Kesa kan Joseph nga slave. Kasta ka tida dumaya. Mas DJ batas kat awan hustisya na. Pero inaccept lang ni Joseph, dinapasamak kan kuana. Han nga nagbalin iso na nga retaliating. Han nga nagbalin iso na nga bitter. Datayo nga mino da duma kakabsat kat hantay amuti kasjay nga attitude. Awan kasjay nga banag, awan kasjay di sistema tayo. Tila tamo tayo agbalos. Tila tamo tayo kakabsat. Kat mangisubli, di ba? Pero Joseph accepted the situation. Aging gana nga nalipatan iso na DJ may isa nga nakabalod. But eventually, nagtagtagainip ni Pharaoh, nalagip na ni Joseph, DJ kadwa na di balot idi. Kat inikat na di pagbalutan, anak na pasamat, nagbalin nga second in command. Iso nga di umay, di giti kakabsat nan nga nangilako kan kuana, anak ko na kakabsat. Well, kunana, you sold me, but God sent me. Paunay di jayan. O iba kayo man, you sold me, but God sent me. Inusar ti Apo, jay panangilako yung kanya, tapno makagtingag ti Ehipto, kat adu dagiti masalbar nga tattao. So, God even used trials to accomplish His purpose in our life. Iso nga, no mo matmadit pampanunot mo, no dete kasla, baka subsubyan ka kadagiti bispisyom, naksakit di mangitang gwap ta arak kong kunam, naksakit di subyanak sa digiti bisyo kung kunam, kakabsat hanga detat sulbar. Nagsaya at kuman di sumaruno nga episode tabiyag mo, dadailim mat babaan ti pa nagsublim, kadigiti pispisyon. Api di ka latagtalagan ti Apo. Nga kunana di Romans 8:28. And we know that all things work together for good. You have no control of the situation. God is in control. Just accept it, but trust God. Kunada, trust the process. Ano nga trust the process? Trust God ko naman. Ni Apo Diyos ti pagtalka ma. Ta isot makintingel ka deta process ita iso nga ay mo yung kakabsat. Ay iso nga tinamak ko itay sinot adda parikot na kat di kay nagitayag. Bas basol yung kakabsat nung mamisan nyo DJ purpose ti Apo ka deta problema yo. Di kay kumaintayag kat kunam siyak pastor adda problema tulungan na. Amen. Detoy. Know the purpose of God. So that's number 2. Oh, di kat nagbayat, di ba kakabsat? Oh, kita nyo, medyo lumaglagan tilang lang at daduma kada kayo. Tatay kat marmar batarupa tayo kakabsat. Tatakat lumawlawag. Kita nyo man, di kita kaabay yun no lumawlawagan. Tilang langadan kakabsat. Okay, that's number 2. May katlo, nga dapat mamuante may panggap ti problema. Number 3, problems can change us. At paiso deta kakabsat. Problems can change us. Now, deto'y problems can change as kakabsat. Dua nga rota, deto'y. Dua nga pathway. Either, jay pathway nga kasla isot tendensim kakabsat kat good, wano jay pathway nga papanan, gapo ka di jay problema, kat bad. So deto'y kung kunami nga kanayon, that problems will either make you better, either jay pathway, the attitude mo kan panunot mo, ipan nakatinasaysayaat. You grow, you mature, or the pathway nga kakabsat, kat bad. No makitam nga madi, the attitude nga rumrumwarkan ka, madit pampanunot, nga gwurwurut, yan tautek mo, no adakasta nga problema ang kakabsat, masapol nga agbalaw ka, change course. Nawatan niyo? Kasi awan itid naking ka nga naimbag deta kakabsat.
awam maganab mo, nuton uyam tarik na, kan tutupam deta dakes nga data panunot mo kakabsat. Hello? Kasla ijay Australia, hanga amin nga kurso, digitay mangalat student visa, at the pathway ng permanent resident. Diba? Kaslagan laki, at nilakit tagan. Laki? Oh, diba? Iti nag-apply ni laki ti student visa. Iti simmanglad, ijay daga ti Australia. Kat ma-realize na nga ni, deti kursok kat awang papanan na nga PR. Iso nga nagpa-advise. Kat in-advise ak. Praise God. Tiningag naman ti advice. Kat numalpas na deta, palubos ti Apo, agad adanam namaan nanto nga mapanag-PR. Di ba kakabsat? Kastamot eh. Di ba? So nga, datayo, masapol ma-realize tayo, nga ti problem can change us either for good or for bad. So nga no si kakat Kristiyano, believer ka, damor nga adot problema kat mumatmadimot ti pampanunot mo, mumatmadit mudmutom at attitude mo, kakabsat, eket matia, naawatan nyo di Jai? Oh, kunana di James chapter 1, 2-4, anak kunana. Okay? Oh, kunana di James chapter 1, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh what? Jai ti dapat na eh. Dapat rimworking ka ni patience kakabsat. Amen? Ngam anangarod, tirimwar ka datayo kat madimat. Oh, you see, so they can change us. So balbaliwam ni idinadang ka problema. Diba? So that's number 3. Number 4. Ti may kapat nga dapat maamuan yung may panggap ti problema is number 4, our perspective and responses are the key. Okay? Our perspective and responses are the key. Dayjay pan nakaawat. Dayjay ti kurang kan problema ti adu kada tayo. Hanga jay problema iti parikot. Ti talaga nga problema nakurang jay pan nakaawat tayo. Dayjay ti makuna nga perspective. Hello? Hala nga jay perspective, no di kat jay response tayo jay problema. So nga, no utubem, in the example ko ni Joseph Itay, kitam jay perspective na anak ko nana kat you sold me, God sent me. Adakas nga perspective mo? Ibilang mo nga digi jay disappointments, agbalin nga God's appointment. Ibilang mo nga digi jay pamasakit ti tao ken ka, panang papig sa ti Apo gayam ken ka di jay? Do you have that perspective? Hello? Oh, day jay kakabsat iti tulbeg. Ala nga di perspective, di response tayo kakabsat. Iso nga, kaya tayo nahihirapan, marigrigatan tayo kakabsat, taditay ammo ti usto nga panag-respond kadigitoy nga challenge ti panagbiag. Abos parikot lang aro di probleman. Wrong pay digijay desisyon tayo. Wrong pay digijay actions tayo kakabsat. Awanan. Wrong aminen. Naawatan nyo kakabsat. Diba? So itatang rabi anak tulbek ka deto itatang kakabsat. Nakita tayo, basahin tayo man, 4 facts about problem number 1. They are very good. Number 2, number 3, they can. And number 4, our perspective and responses are the key. Amen? Paiso deta, tandaanan nyo deta wan. O, kasla ko madeti krisis ti pagilian tayo, no napintas ti response iti government, kata mayata kakabsat. Diba? Kasla ko na dangarot kat ta crisis kanu kat ti panangkita, di kita insik kat opportunity kanaw. Oh, agasam. No umay ti problema, di jay kanu word nga crisis, no kanu alaam yan ti Chinese word, ti gayam meaning na kat opportunity. Iso nga kada makakita that problema kat opportunity ko nada. Na impagpay, di gito'y singkit.
tadakkel pa nakita that opportunity. Datayo nga belad, singkit ti pa nakita tayo kadigiti opportunity. Apay kakabsat, perspective. Oh, naawatan nyo tan kakabsat. Tata, anat tulbek na no, perspective kan response ti tulbek. Ti saludsod, what is the secret that will unlock a proper perspective and response towards challenge in life? Simple lang kakabsat. Amuyo no ana, depende di mang kontrol ti biyag mo. Hijay lang, sinot mang drive ken ka, sinot mang iturturong ken ka, dayjay ti tulbek. Because dua ti mabalin nga mang tengel ken mang iturong ta biyag mo. Either faith or flesh. Dayjay. No, iti addaken ka nga panunot ket pamati kakabsat, aket mayat ti anayas na. Aya, no kumaagila ka, aket gustong no napiksat angin na. Ngam no flesh, ti mang control kin ka, iso detuyen kakabsat, detay rumwar ti dakasen. Ket laglagi po nyo, hanga di problema, iti nagbasol kin ka. No diket, pinersa na lang, no ang nga parwaren, di at dati kaungam. Nakitampay? Problem will only force in you, no anya di addaken ka, persaan na nga rumwar. Kat tirimwar mo ting kagat dakas mo. O idi ada problema kat nagsao ka pa'y dakas. Damaga man takabay mo hanggang mo nagsasao, dakas mo naman. So really, the circumstances are temporary, God's control, but again, the tulbak is how we respond. The point ita kakabsat, iti may ti problema, anat rimswaken ka. Ti rimswaken ka, ipaspasimudaag na ita, no sino wano anya, ti makin kontrol kentengel tabiyag mo. So no rumswaken ka, di jay dakas, jay negatibo, kaya't nangasawan, aminem, akseptarem, nga uray na bayag ka na Kristiyano, ang kapay nagmatured. Willing ka man lang ang mga accept neta. Kasi nung nayabang ka, kat ko na, ay saan na, bayaga ka. Di ba? Amok pa exolwini nga, amok pa iti ag-preach, amok pa iti ag-teach. Wala nga, no may iti problema, kat di jay mo't pelang, negative mo't pela through working ka. Di mo't jay patience. Nawatan niyo? Di kat acceptaran tayo, nga di pa'y nag-grow. Nawatan niyo ngabsan? So again, titulbet kat ana, faith. Dapat pamati, iti agari, kadagiti bibiyag tayo. Ibaga man takaabay mo, pagariyem ti pamatigan ka. Kasla itay malam, nakita kam kini Joman, Brother Joman, praise the Lord. God bless you, Brad. Kunanagat, manut magastos mga rut, Joman, deti pa na-graduation mo, kunakat mga 15,000, kunana. Deti hospital kugat, after na ikatipil health kat, gimastos at 80,000. Pastor, sana ko na, ngam amok na ti Apo, sukatan na amin kan i-provide na amin di gito. Agasam di jay. No awang kas di nga pamatim kakabsat, katak pulpul ko ka na. Kas jay lang kakabsat. Kakita yo? Anat pagparikutam ta problema kat control ni Apo, ti parikutam, jay response mo. Jay perspective mo, jay bantayam nga hang kamaawanan pamati. Nga hang kamaawanan namnama kakabsat. Isut kitaam dayjay. Maawatan nyo, jay point dito. Kakabsat, amen. Iso nga, makaisa mo, agasam ta, cancer dayjay. Iso nga ma-radiation ka. Alasi ka man ti ag-cancer di kasta. Ado nga pang mababalaw mo nga tati apo na aya. Kung mga tanagat, nag-faithful lakin ka apo, api kastiti, baga ipakitam kanya kung kuna mga taaya. Ngam pwede pa nagkitat kong Joman itegat awang kas, diya panunod na Apolos. Naragsak, na isem, thankful ti Apo. Ano di jay kakabsat? Faith. So nga listen to me. Mabalin tayo nga irasunan nga kaya ka ako ganito, kaso nga kastoy ta kastoy. But then listen to me, if you're a child of God, you should be ruled by faith and not by your flesh. Ayos ka, digito nga stress ti panagbiag, masapol tayo ti makuna nga angkor. Angkor ko na yuman.
Iso nga ti title dito yung message ko. Nawan tayo di preaching. Introduction pala di jay. Ti title na dito yung preaching ko itang Arabi Bible verses to anchor your life. Okay? Bible verses to anchor your life. Kahit nga sa word, dagitoy dagiti bersikulo ti Biblia nga masapol nga ipalagip mo ti sarilim. Ken kanayon nga isot i-recite mo iti bagbagim to remind yourself, mga kapatid, tapnon iti kasta, haan ka nga mayayos, wanuhan ka nga matangay ng kung anumang problema, anuman yan, mga kapatid. Amen? Because an anchor will keep us steady and stable. No aping i-preach ko kada kay detoy, kasi awan serbinat Christian life tayo kakabsat, no patay sindi tayo, kapunat problema. Awan hantay agbunga, no patay sindi, amoy't patay sindi. Detay, numayat ti pasamak ti biyana, nakaragragsak nga makitam takapilya, ngam do adot parikot kan problema na kakabsat, hantay ammo nga ipakita di joy of the Lord ti biyag tayo. Naawatan nyo di jay? Ti kayat ti apo ket consistent Christian. Nga uray na sayaat, wenno dakes ti pasamak, kaskas di tay latta kumagengkuana. Uray, napintas ti anayas ti biyag, wenno no daduma kakabsat, nakagulgulo ti panagbiag, kaskas di nga datay latta ngagdaydayaw, makikimkimong tay latta. Uray adu ti uray aglaplapusanan kat blessing, wenno agkurkurang, nakaut-utang kapay, agtatays ka latta kumati apo. So no apay nga i-preach ko kada kayo, ti panagbalin nga steadfast, kasi detat prerequisite ni Apo Dios tapno adada nga italkan na katidakdakkel. God cannot entrust you with greater no han na makita di faithfulness mo. Tatahan na makita at faithfulness no awang pakatesan na kakabsat. Iso nga kunam kumati Apo, Lord, thank you kaday ito nga pakatesak ita, ipakita ken ka nga naadal ko ti Biblia, that by the grace of God, day ipagarup mo nga mangidown king ka, isuntugayam ti rason ti Apo nga mangi-live up paygen ka. Diba? So nga kasapulan nyo, digiti nga Bible verses. Kaya't yung lang, digiti nga Bible verses. Number 1, Bible verses in times of trouble. Bible verses in times of trouble. Ano trouble? Dito nakagulgulo nga panagbiag. Sino kada kay ti magulgulwanan kakabsat? Amo maururnos na giti problema. Dadaragitayag. Yeah? Trouble times. Among ti result na nukwa ti trouble, stress. Kita man talang nga takaabay mo? Dayjayan kakabsat ta stressan. Dagitoy ti Bible verse nga mabalin, nga mamagtalinaid kada kayo nga faithful ti Apo in times of trouble. Umuna, Psalm 46:1. Kunana jay, God is our refuge and is strength, a very present help in trouble. Kakabsat, no adda ti pasamak ti biyagyo nga nagulo, ket isut pagdandanagan nyo kakabsat at patulong kay ti Apo. Hanlang at tulong ti itid na very present help. Pauni nga pa nang i-describe deta nga tulungan kakabsat. Among deta present, nagrigat deta mapang ka agpa-doktor ket permi nga emergency, awan mo di doktor. Hello? Maururam ta balay mo, tumawag ka ijayan ta fire station. Awan damat. Aggugulo ta ka rubayo, timawag ka kan PNP. Awan mo tagsungbat. Nagsaya at iti Apo ta kunana, call unto me and I will answer thee. Han iso na nga busy. Amen. Han nga absent. Very present help. Tandaanan nyo deta kakabsat. Amen. Next verse. Nahum 1:7. Nakuna na dyan, Nahum 1:7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble.
And He knoweth them that trust in Him. Amuyo ti agparik na ken Apo, dagijay agtaleg ken kuana. DJ ko na Apo, anak ka badanagan, tadaak ken ka. Ilasat nak Apo, ngam no di nak ilasat, agtalegak latagan ka. Punay ka di jayang. Amoyo, dati ngamin kat tinakayat tayo ngamin kat di puro positive eh. Antay amo nga handen ng negative tibiyag tayo eh. Diba? Kaadwan naman nga ron, negative. Kaya, kakamsa. So kasursuruan tayo di jayan na, Lord ko na, if you will deliver me, I will utang ko kadakil king ka, but if you will not deliver me, Lord, still I'll trust in you, Lord. Amok ka dinak baybayan. No dayta kakabsat, mariknam. Kasi, sa baling arik na ti Apo DJ, gaputi blessing ka, naka-faithful ka king kuana. Sa baling mo tirik na ti Apo DJ, uri na gadut panubok mo, naka-faithful ka na taking kuana. Sa bali. So ako na Jay, anak ko na, He knoweth them that trusteth in Him. Allah di Jay, the Lord is good, nasayaat isuna. So ako na Apo, amok nga nasayaat ka, at ipakitam ka ti kinaimbag mo kanyak Apo. So marunong kakabsat, Psalms 18:3, I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies. Nagsayaatan kakabsat. Ti kaya tenga mino da dumati Apo kat deti imijay taya. Da dumagat medyo bitbitin na tayo pelang ti Apo ngamin eh. Deti adda pela suspense na aya. Kakabsat. Ngam DJ nga ruti talaga nga mangpadaeg kan mangpaglorious jay deliverance mo eh. Kakabsat. Maudi Philippians 4:6 and 7. Digito iti dapat angkla ti biag tayo nga bersikulo ti kunana. Okay, anak kunana jay. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ibagam ti Apo ta request mo. So, ti masursuro tayo, 1 Peter 5:7, halang at kita'y pakadanagan tayo ti itud tayo ti Apo. Ti pa itud tayo kinkuana dete request. Agduma di problem kung di request. The problem, you are stating the situation. The request is about the solution. Ibagam ti Apo DJ, namnamaam nga solusyon di problema kakabsat, dawatem kenkwana. Don't just tell God the problem. Tell Him the solution. Amen. Kat kunam, Apo, dito iti amu ka solusyon, but you know what is best, but I pray that you help me kadeto nga problema at masulbar ka di o Apo. Amen? Kat amom kakabsat, numalasatam to di kita, ngahang ka nagneg-negatibo, ngahang mo binababalaw ti Apo, nga di mo di pinanpanawan ti Apo, nag-remain faithful ka kakabsat, at danto testimonyo nga maibagama. Amen? Kat blessing to. Amen? Ituloy tayo nga tumaminsan ng kakabsat, kat napamanta oras na. Amen? I hope nga na-blessan kay kadeti message tayo tangarabi Okay? Tagkararag tayo, pagkanta ni Edward Timaysa, sa tayo ito agopering, a closing prayer to ni Pastor Dennis. Okay? Let's pray. Heavenly Father, thank you that problems are temporary. Thank you that they are under your control and you have a purpose. As kini Joseph, they sold him but you sent him. Nagijay namnamaan mi nga isuti mangipababa kada kami. Ijay mo gayam nga sinuot ti faithfulness mi tadakdakkel ti kayat mo nga ipatalag kada kami. Thank you that problems can change us for the better, hoping not becoming bitter. Thank you, Lord, that the key is perspective and response. And thank you na realize mi taapo nga titulbek ket no anat mangtengtengel ti biag mi. Help us not to be ruled by the flesh but by faith, O God. Thank you for these Bible verses that we can claim in times of trouble. And all of us have troubles tonight, one way or the other. Help us to claim them, O God. In Jesus' name. All of God's people say, okay. Praise God. Tumakder tayo kakabsat ni Jesus Tintay Kaptan. Amen. Thank you so much po, Pastor. Wonderful message. Amen. Ready.
prospers. O Jesus, Diyos sa nadungo, si Kapital ako. Hindi pekada masamo, yes palmo. Di Jesus ti kaptano, adapekat, adapekat, adapekat. Di Jesus ti kaptano, adapekat, anyaman na mapasama. Lord, thank you that in spite of the many needs, Lord, kasla na kayong imposible nga maipaay mi digitoy. Nga mrebing mi nga ipaaykan ka. That thank you ta sinurusurwan na kami nga agtalagkan ka, Apo. Sinurusurwan na kami nga hangagbaling nga naimot kan ka. Na nakaparparabor ka kada kami, Apo Dios. Kat ita bendisyonam dagiti yigming offering. Bless the gift and also the giver. In Jesus' name, amen. Dennis will close us in prayer. Amen. Tumakter tayo ang aming kakabsat. Let's pray. Anyan o Apo nga panangipaay mo Apo Diyos iti nakapimpintas ken mangted Apo Diyos bangar nga mensahem Apo babaen iti Senior Pastor mi. Agyaman kami Apo Diyos. Tapod no launay ammom dagiti masapul mi. Ammom dagiti riknami Apo. Ammom dagiti pagpaspasaran mi. Ket Apo Diyos nagmayat Apo nga denggen ken ikabilyan ti puso ken panunot Apo. Tapnon iti kasta Apo Dios dagiti aramiden mi manen Apo ken ka ket maaramid mi babaen iti parabor mo Apo Dios. Ket pudno launay Apo nga no adu dagiti problema ket di mi makaya Apo. Nagsayang iting kami panagserbi ken ka. Ket ngarod Apo Dios sinasinaen na kami na napnuan iti ayat ken pamendisyon. Agawid kami Apo Diyos nga balunen may dagiti nga mensahem. Thank you Lord in Jesus name. Amen. And thank you, Pastor Dennis. Okay. Kasta nga roden kakabsat, kitakpan, di gijay kakabsat tayo, di bakara, mamis kumambot gayam no, adak tilawagan. Iwaras mo man, deta PTC, tamakitak man no, present kay mula amin, amen. Oh, no, adda absent nga men, palagipan nyo. Damagan nyo no apay nga awan. Ha? Okay, very good. Ayan, oh. Praise God. Ladies, yun. Alright. Sige. Nay, anyo liplipatan ti choir. Ayan. Record kay the choir yo, okay? Sige, yung mga men, mabalin nyo ag-meeting bit, jay baba, kakabsat. Discussion nyo, basit, no na, digiti kinakailangan nga maubrapay. Ayan. Okay? So, go ahead. Maraming salamat. God bless you. They're dismissed. Good night, everyone. Facebook, YouTube. Magandang gabi sa inyong lahat. Alright. Wala ng Facebook. Tapos na?